Prije svega, ja bih da vas sve srdačno pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na današnju svečanu tribinu povodom Dana državnosti na temu Značaj prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a za Bosnu i Hercegovinu. O ovoj današnjoj temi govorit će uvaženi uvodničari i akademici, akademik profesor dr. Mirko Pejanović i akademik profesor dr. Suad Kurčehajić. Uvaženi uvodničari su također o ZAVNOBiH-u govorili i u svojim knjigama. Akademik profesor dr. Mirko Pejanović je obrađivao ZAVNOBiH u knjizi Ogledi o državnosti i političkom razvoju Bosne i Hercegovine iz 2012. godine i u knjizi Država Bosna i Hercegovina i demokratija iz 2015. godine. A akademik profesor dr. Suad Kurčehajić je o ovoj temi govorio u knjizi Prilaz za politički sistem Bosne i Hercegovine iz 2017. godine. Današnja tribina je svečana i veoma značajna zbog toga što današnjom tribinom želimo ukazati na važnost ZAVNOBiH-a koja je održana 25. na 26. novembar 1943. godine u Mrkonjić gradu. I na ovaj dan odlukom ZAVNOBiH-a je također obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. I shodno ovom značajnom datumu 25. novembra i obilježavamo Dan državnosti. A zašto je ovaj događaj značajan za Bosnu i Hercegovinu, više će nam reći naši uvaženi uvodničari. Dajem riječ akademiku profesoru dr. Mirku Pejanoviću. Kolegice Verina, hvala. Sve vas pozdravljam. Neka mi bude dopušteno da pozdravim profesora Dizdarevića kao nekad mog voditelja u omladinskom i studentskom izrastanju. Hvala mu što je tako istajan da bude i sa današnjom generacijom studenta. Pozdravljam i našeg uvaženog Kulenovića, bracu čuvenog doktora Sarajevskog i čuvenog Kulenovića. Kažu Kulenović su samo jedni u Bosni. Jesu. Najstarije pleme. Je. Sad vas studente posebno pozdravljam i naravno ja sam prvi uvodničar, slijedi kolega Kurčehajić. Ovo je jedna veoma zahvalna tema, ali tema koja obavezuje. A šta obavezuje? Obavezuje da se krajnje korektno i na naučnoj osnovi tretiraju istorijska fakta o ZAVNOBiH-u, odnosno Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine koji se dogodio u zadnjoj, negdje pri kraju rata, 1943. godine u našem gradu koji se nekad zvao, čije sad se zove Mrkonjić grad. I od tada Bosna i Hercegovina ima jedan svoj put razvoja, društveni, politički i povijesni, koji je, da kažemo tako, utemeljen i trasiran odlukama prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Ja ću danas vas uvesti nekoliko aspekata ove teme. Prvi je kako je nastala inicijativa za održavanje prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Vi ste o tome učili ovdje, onda čitali. Većina ovih ofanziva protiv partizanske oslobodilačke vojske na tlu Jugoslavije bila je na prostoru Bosne i Hercegovine. Jedna od najtežih bila je na prostoru Sutjeske, poznata kao Obruč na Sutjesci, u proljeće i malo početak ljeta 1943. godine, kada je nekih 20.000 partizana sa 3.000 ranjenika sa njima bilo suprotstavljeno na 130.000 do zuba naoružanih pripadnika okupatora. Većina su bili Nijemci, a s njima su bili i Bugari, i Rumuni, i Ustaše, i Četnici i tako.
Pošto je proboj uspješno izveden, tada je glavnina partizanske vojske krenula u pohod za oslobađanje cijele sjeveroistočne Bosne. Pa su oslobođena mjesta Hampijesa, Kolovo, Kladanj, sve do Tuzle, koja je bila najveći slobodni grad u oktobru 1943. godine, najveći slobodni grad u ovoj Hitlerovoj tvrđavi, fašističke okupacije. Tito, kao vrhovni komandant, to sad time vam približavam ovu nastajanje inicijative za održavanje Zemaljskog antifašističkog vijeća. Tito u obodu Kladnja, naselje Plahovići, ima jedna pećina, boravi 15 dana od 1. jula do 15. jula 1943. godine. Imate u literaturi šire o tome, ja vam malo skraćeno govorim. U to vrijeme Tito saziva brojne subjekte oslobodilačkog pokreta u zemlji, uključujući Vojvođane koji su prešli bili Savu i ušli u Bosnu i Hercegovinu. I jednog dana u tih 15 dana isplanirao je razgovor sa rukovodstvom Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, odnosno rukovodstva Narodno-oslobodilačkog pokreta za Bosnu i Hercegovinu, i njemu na razgovor dolaze Rodoljub Čolaković i Avdo Humo. Oni su bili vodeći ljudi u tom pokretu bosansko-hercegovačkom i Tito ih u razgovoru pita sljedeće: jeste li započeli pripremu za održavanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja za Bosnu i Hercegovinu, jer je to Hrvatska već uradila, Slovenija već uradila? A oni su mu odgovorili da nisu. Ali su mu isto tako odgovorili da nisu ni mogli, jer su na prostoru Bosne i Hercegovine bile najveće ofanzive. Na to je Tito njima rekao sljedeće: započnite pripreme i ubrzajte pripreme. Mi pripremamo drugo zasjedanje AVNOJ-a na kome ćemo formirati novu Jugoslaviju. Bosna i Hercegovina treba da dobije svoje mjesto u toj novoj Jugoslaviji, demokratskoj federativi. I naravno, rukovodstvo se dalo na posao, išli su na pripreme, birani su učesnici prvog zasjedanja ZAVNOJ, odnosno delegati na cijelom prostoru BiH i svih slojeva i svih skupina i tako dalje. I došao je taj novembar, ljudi su već upućeni u Mrkonjić grad. Juče mi je jedan tu Sarajlija rekao, čiji je otac bio vijećnik u ZAVNOJ-a, da je njegov otac iz Bileće do Mrkonjić grada putovao 12 dana. Mnogi od delegata nisu ni došli do Mrkonjić grada, stradali su u putovanju. I već su delegati, dakle, krenuli i sad treba to da se održi. Ali još uvijek pred samo održavanje prvog Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja za Bosnu i Hercegovinu nema dovedenog, oblikovanog stajališta kakav će status dobiti Bosna i Hercegovina na drugom zasjedanju AVNOJ-a, odnosno u odluci koju radi jedna komisija zadužena da predloži tu odluku o konstituisanju Jugoslavije na federativnom principu. Tu komisiju su činili Milovan Đilas, činio je Moše Pijade i činio je Sreten Žujović. Svi su bili iz vrha centralnog komiteta, u vrhu centralnog komiteta. I naši ljudi iz rukovodstva Pokrajinskog komiteta došli su u Jajce, došli su na razgovor u ovu komisiju sa namjerom da im iznesu svoj stav kakav status Bosne i Hercegovine treba da se unese u tu odluku. Već je u odluci stajalo, u nacrtu odluke, da će Bosna i Hercegovina biti pokrajina. I to pri saveznoj administraciji. Prije toga je bilo neki razmišljanja da ona može biti pokrajina pri Srbiji, pokrajina pri Hrvatskoj i tako dalje. I sad dolaze ovi naši drugovi, oni su u svoj sastav poveli jednu
Bogoljuba Brajkovića iz Tuzle, koji je bio predsjednik Hrvatske seljačke stranke, koja je bila na strani ovog antifašističkog pokreta. To su stranke iz prijeratnog vremena. I u tom razgovoru, u toj komisiji, naši ljudi iz Bosne i Hercegovine će iznijeti glavne argumente, a oni su predlagali da Bosna i Hercegovina dobije status federalne državne jedinice, ravnopravne drugim federalnim jedinicama unutar Jugoslavije. I ja bi sad vama ovdje mogu listati te razloge, ali evo da kažem da su ti razlozi sadržani u sljedećem. Ipak je to vrlo važno. To je geneza nastanka ideje za oblikovanje statusa, državotvornog statusa Bosne i Hercegovine. Vidite, naši predstavnici u toj delegaciji, Čolaković i Humo, a to su bili inače izvrsni intelektualci. Robovali su oni tamo negdje u Mitrovici, tako dalje, ali su bili ljudi koji su imali velika znanja. Oni su u toj komisiji rekli da Bosna i Hercegovina ima sve osnove da bude federalna državna jedinica. I ja bih vam samo izdvojio neke od tih argumenata. Prvi je da je Bosna i Hercegovina istorijska i geografska prirodna cjelina. Vratite pažnju, istorijska i geografska prirodna cjelina. Tu cjelovitost Bosna i Hercegovina je na sreću, a i u istorijskim okolnostima sačuvala i u vrijeme Otomanske uprave i u vrijeme Austro-Ugarske uprave. Samo nije u Kraljevini Jugoslaviji došlo do promjene. Nadalje, oni su iznijeli argument da svaki narod u Bosni i Hercegovini ima svoje specifičnosti, ali da imaju nešto i zajedničko. To je zajedništvo naroda u Bosni i Hercegovini. Jer žive zajedno na istom prostoru, istim uslovima. Nadalje su iznijeli argument da sve tri naroda u Bosni i Hercegovini kroz učešće u narodnoj slobodilačkoj borbi žele da uspostave svoju zajedničku državnu jedinicu. I na kraju kažu ovako: ako bi Bosna i Hercegovina ostala autonomna pokrajina, ona bi mogla postati, i citiram, jabuka razdora između Srba i Hrvata. Pa nadalje se tu navodi da bi to proizvodilo nacionalizam, šovinizam ovih zaostalih grupa, odnosno društvenih slojeva, i da ne bi bilo stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Zapravo ja sam ovdje zapisao, nastavilo bi se ono što je u istoriji dotad bilo, a to je, stalno pitaju kome će Bosna, čija je Bosna, kome ćemo Bosnu, ja u Srbiji, ja u Hrvatskoj. Kad su oni to izložili, to je vrlo važno da čujete, našto vi mlađi, a imate mogućnost i da čitate, naćete razne aspekte. Kaže predstavnici komisije, da ja sad ne citiram njih pojedinačno, najviše je govorio Đilas. Đilas kaže, ne možete vi dobiti status federalne državne jedinice. Vi možete biti samo pokrajina. Zašto? Zato što vi nemate jedan većinski narod na osnovu koga bi se formirala država. Onda su ušli dalje u diskusiju. U jednom momentu Đilas je rekao, pa kako ćete vi govoriti da su muslimani narod? Nisu oni narod. Oni su vjerska grupa. I na to naši članovi delegacije, Čolaković i Humo, odgovaraju da komisija prema pitanju Bosne i Hercegovine ima mehanički pristup i odbiju te njihove argumente. Ali, na kraju tog razgovora, tu se nekako zatekao i Kardelj, šutio, sjedio, slušao, predloženo je da se ide kod Tita. I Tito je tu odmah bio u nekoj pećini, radio jajca. Odu do Tita i Tita upoznaju i sa stajalištem Pokrajinskog komiteta za BiH i sa stajalištem ove komisije koja radi na pripremi odluke AVNOJ-a. Tito kad je saslušao, jednostavno je stvar okončao.
raspetljao je Gordijev čvor sa 3 rečenice. Ja ih ovdje imam napisane, ja znam i na pamet. Prva rečenica je: narod i narodi, znači narod ukupno, demos, znači građani i narodi, u smislu etničkom, su uzeli masovnu učešća u našoj narodno-slobodilačkoj antifašističkoj borbi. Dali su svoje velike žrtve za borbu protiv fašističke okupacije. Oni su svojom borbom i zaslužili i izvojevali pravo da imaju svoju federalnu državnu jedinicu. Ravnopravnu, tad će Tito reći, to je najvažnije, Srbiji i Hrvatskoj. On tu ne spominje drugi. A mi iz naučnih razloga moramo spominjati i druge federalne jedinice. Tito je znao šta je posrijedi. Kad se to tako tu dogodilo kod Tita, jasno izvedeno, ko suza čisto, jasno, onda su oni, tamo piše u literaturi, na jednom mjestu Humo to opisuje, mi smo, kaže, požurili u Ribnik. Ribnik je jedno selo kod Ključa gdje je bilo sjedište ratno-pokrajinskog komiteta. I te noći, uoči 25. smo odlučili ko će pisati rezoluciju, ko će imati jedan referat, ko će imati drugi referat. Prvi referat je imao Čolaković o međunarodnoj situaciji i položaju naše narodno-slobodilačke borbe. Drugi referat je imao Osman Karabegović. Ja vjerujem da vi znate ko je Osman Karabegović. Znate vi krajišnici, ali ovi mlade i sad ne znaju. To je jedan krajiški intelektualac, Banja Lučanin, koji je bio revolucionar na univerzitetu u Beogradu, kad je studirao, tako je ušao u komunistički pokret, bio je vrlo značajan u tom pokretu i jugoslovenskom i bosansko-hercegovačkom. Samu rezoluciju dobio je da napiše Humo. I oni su sutra dan nastupili na zasjedanju i nastupili su sa ovim stajalištem koje je Tito predložio. U ovoj tačci da je Tito presudno opredijelio državni status i političku budućnost i državnost Bosne i Hercegovine je važno imati u vidu, malo je kolega sad Kuče Hajić to rekao novinarima, šta bi bilo da to Tito nije tako uradio. Bosna bi i dalje ostala jabuka razdora. Ali pošto je Tito, evo to ja da dodam iz nekih mojih izučavanja literature i poznavanja ovog BiH društva, Tito je 4 godine proveo u Bosni i Hercegovini. Tito je u Bosni i Hercegovini vodio partizane, nisu imali šta jesti. Ali narod ih je prehranio. U svojoj neimaštini je ih prehranio. I Tito je vidio ko su Bošnjaci muslimani, ko su Srbi u Bosni i Hercegovini, ko su Hrvati u Bosni i Hercegovini, ko su Jevreji u Bosni i Hercegovini. Imao je jednu spoznanju, a Tito vam je bio čovjek vizije. Vizije. On je pokazao viziju, imao viziju, drugi to nisu imali. I ovi su se učutkali iz ove komisije, članovi Centralnog komiteta, išlo se na Zavnobih ustanovljanja je rezolucija. U rezoluciji je Bosna i Hercegovina proglašena bratimljenom domovinom u kojoj su svi građani jednakopravni, svi narodi ravnopravni i Bosna i Hercegovina je federalna jedinica ravna drugima. Ima tu još nekih odredbi rezolucije, ja se sad ne bi na tome zadržavao, to je usvojio Zavnobih i onda je, da znate, delegacija od 50 ljudi otišla na drugo zasjedanje javno. I tamo je prihvaćeno sve što je odlučio Zavnobih. I mi smo postali konstitutivni dio Jugoslavije. A onda se sljedeće godine održalo drugo zasjedanje Zavnobiha, pa je tu nastavljeno da se izgrađuje državnost Bosne i Hercegovine. Nema vremena da vam iznosim sve elemente, ali važno je za drugo zasjedanje Zavnobiha znati da je tad usvojena jedna deklaracija o pravima građana. Ta deklaracija i danas je skoro na nivou najnovijih deklaracija o ljudskim pravima u Evropi i svijetu. Smatra se, bilo je ljudi koji su bili intelektualci
evropskog profila, da je najviše u oblikovanju ove deklaracije doprinio jedan naš profesor koji nam je bio rektor 70. godina, to je Hamdija Čemerlić, pravnik, bio je dekan prava, bio je rektor Univerziteta u Sarajevu, ali on je doktorirao na ljudskim pravima 1936. i neke na Sorbonu. I donio znanje. I nesebično ih koristio. A nije bio član partije. Bio i vjernik i nije bio član partije. Ja sam imao čast kao studentski aktivista da s njime provedem više sati u razgovorima. Ima tu mnogo toga korisnog za znati, ali sad za to nema vremena. Onda je na drugom zasjedanju Zavnobiha usvojena odluka da se Zavnobih proglašava najvišim predstavništvom naroda Bosne i Hercegovine i zakonodavnim i izvršnim, i što je vrlo važno, usvojena odluka o organizaciji Narodno-oslobodilačkih odbora. Zapravo, da znate, kolegice i kolege, da je Zavnobih stvorio strukturu državnu na temelju mjesnih, opštinskih, sredskih i okružnih narodno-oslobodilačkih odbora, koje je sam narod stvarao na slobodnoj teritoriji. Ja sam u literaturi samo još našao da je Ataturk preko mjesnih odbora stvorio mrežu da dovede do Nove Turske. Tako je Tito uradio za Jugoslaviju. I naravno imate treće zasjedanje Zavnobiha, tu se zaokružuje ta državnost Bosne i Hercegovine, održano je 1945. u Sarajevu, ovdje u slobodnom Sarajevu, u aprilu mjesecu 1945. godine, i tada je formirana prva vlada federalne Bosne i Hercegovine. Prva vlada i prvi predsjednik te vlade bio je Rodoljub Čolaković, a prvi ministar za pravdu i unutrašnju organizaciju bio je upravo ovaj profesor Hamdija Čemerlić. Evo, tu bi ja stao sa onim šta je donio Zavnobih i u prvom zasjedanju, i u drugom, i u trećem. Sad ja ću završiti ovako, jer kolega Kučehajić je vrlo zahtjevan bio u pripremi, preko je profesor ovo, profesor ono, što je meni drago, to je naš mlađi kolega koji se izvanredno nosi sa teorijom, sa praksom, sa vama studentima. Prvo zasjedanje Zavnobiha, mi to obično kažemo onako kolokvijalno, to je najveći istorijski događaj. Međutim, to je, što se tiče političke teorije, pravne teorije, to je istorijski pronađeni, politički oblik organizacije multietničkog društva na principima ravnopravnosti. I na tim principima Bosna i Hercegovina se razvijala. Istoričari su zapisali da je u onih prvih 45 godina nakon Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina doživjela i zlatno doba, pa Bosna i Hercegovina mirno ušla u pluralizaciju, u višepartijski sistem, pa Bosna i Hercegovina mirno provela referendum za svoju budućnost, da Bosna i Hercegovina sad na toj državnosti ima još jednu stepenicu, to je nezavisnost, suverenost. Međutim, ja sad neću ulaziti u one druge aspekte, a to je kako je došlo do agresivnog rata, do pokušaja uništenja Bosne i Hercegovine. Na sreću to nije moglo proći. Evo, ja bi samo vama, naročito studentima, preporučio da malo zavirite u tu društveno-istorijsku literaturu o nastanku ideje Zavnobiha, o zasjedanjima Zavnobiha i o razvoju državnosti Bosne i Hercegovine u drugoj polovini 20. stoljeća i sada na početku 21. stoljeća. Hvala. Hvala akademiku na ovom interesantnom izlaganju, a sada bih prepustila riječ akademiku Kučehajiću. Pa ja sam malo prije razmišljao da mi se ovo ponavljalo, već viđeno. Znam da li je akademik Pejanović zaboravio, 2001. sam ja branio magistarski rad, a on je bio član komisija. Tema je baš bila obnova državnosti Bosne i Hercegovine u Slovenskoj federaciji, predsjednik komisije. I tad se sjećam, toliko sam ja pričao da je on rekao, dajte kolega malo skratite, ja sam tražio puno vrijeme, ne znam, tad je bilo više vremena, jer je bio
magistar, drugčiji magistarski rad, nisu bile teze, nego je bio naučni magisterij. Tako da, najteže je nekad pričati kad najviše znate o nečemu. Jer onda imate desetine pristupa i jednostavno u momentu ne znate kojim putem da krenete. Ali ovo sam htio da, kažem, pokušat ću da izbjegnem dupliranja, osim ako negdje neke stvari bude morao podvući. Naime, ako posmatramo situaciju u kojoj se Bosna nalazila nekih 20-30 godina prije prvog zasjedanja Zavrnovih, onda tek možemo sagledati šta je to značilo. Pa ću napraviti jednu samo kratku vertikalu da znate. Ako posmatram srednji vijek, Bosna je imala najraniju državnost, bar prema pisanjima jednog od velikih autoriteta, to je Nada Klajić. To je vjerojatno razlog što nikad nije ni ušla u Hrvatsku akademiju nauke i umjetnosti. Ali što se tiče ostvarivanja te državnosti za njegove Bosne, Bosna je bila nezavisna država do 1463. godine. Hrvatska je 1102. pala pod Kolomanom, tako da je izgubila svoju državnost, a Srbija, iako lično mislim da je Bojevna Kosovo izgubila državnost, u Srbiji se uči da je padom Smedereva ona izgubila. To je bilo 4 godine prije pada Bosanske države. Ono što je interesantno, ako posmatram taj srednji vijek i pravim neku paralelu odnosa Srbije i Bosne, Srbija je tu bila moćnija država, imala je u vrijeme tvrtka zaista najmoćniju državu na Balkanu, to je i Ćorović priznao u jednoj svojoj knjizi. A s druge strane, bosanski vladari su vladali tada Srbijom. Recimo, tvrtka Prvi Kotromanić je spasio, ja bih rekao, tada Srbiju nakon što je umro Uroš Nejak 1371. pa je pomogao Lazaru da sačuva srpsku državu i u znak zahvalnosti su mu omogućili da se kruniše i krunom Njemanjića. To je krunisan dvostrukim kraljem, ali nije Srbije i Bosne, nego Srbije i Bosne. Također, posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, kad je bio sin Stjepana Tomaša, onda kad je umro u Srbiji despot Lazar Branković, onda njegova žena Jelena je rekla da ima ćerku za udaju Maru, 12 godina imala. I tada je Stjepan Tomašević došao i ženio je Maru, ali tad su isvrgnuli brata Lazarevog Stjepana sa pozicije despota i zadnji despot 3 mjeseca u Srbiji je bio Stjepan Tomašević. Tad je bio sin bosanskog kralja Stjepana Tomaša, a poslije je bio zadnji bosanski kralj. 3 mjeseca je to trajalo, ali je on zabilježen kao zadnji despot, ali on je iz Bosne došao, bukvalno nakon sklapanja braka i postao. Znači, i to je jedna situacija gdje, da tako kažem, je Bosna imala neku vrstu prednosti. Dolaskom Osmanlija, u Bosni se prave i Sandžaci, Pašaluk kao najviša administrativna jedinica u Srbiji bio Smederevski Sandžak, koji se ovako kolokvijalno znao Beogradski Pašaluk, tako da bi imao neku jaču snagu. Međutim, Srbija u odnosu na Bosnu dolazi do prednosti kroz svoje ustanke Karađorđe 1804. i poslije Miloša Obrenovića i dobija određenu vrstu autonomije. Bosna to pokušava sa pokretom Gradačevića, međutim taj pokret je bio ugušen, da nije bio ugušen, Bosna je bila u istoj situaciji kao i Srbija. I onda se dolazi taj Berlinski kongres gdje je Srbija imala prednost. Bosna je bila pokrajina u okviru Austro-Ugarske, Srbija je bila kneževina pa kraljevina. Onda raspadom praktično Austro-Ugarske i nakon Prvog svjetskog rata dolazi do stvaranja zajedničke države. Tu moram reći da su zaista Srbija i Crna Gora imala ozbiljnu prednost jer su bili na strani sila pobjednica, sila Tante. Ostali prostor ex-Jugoslavije je bio u okviru Austro-Ugarske i tad se Austro-Ugarska raskomadala. To su bile različite pretenzije da se uradi ovako ili onako. Ono što moram zaista da kažem jeste, sa istorijskog aspekta, koliko god je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila pod velikosrpskom hegemonijom i koliko god je obilježila ta neravnopravnost, je jedna stvar činjenica, ako postavimo pitanje šta bi se desilo sa Bosnom da nije Aleksandar stvorio Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, ali imamo dvije solucije. Jedna je solucija da li bi ona mogla biti nezavisna država. To su šanse gotovo nezamislive. Da jednostavno nakon raspada jedne kolonijalne sile date recimo tada nezavisnost Bosni, to je bilo teško moguće prihvatiti. A druga opcija je bila, koju ni Srbija nije prihvatila, to da znate, to je bio Londonski ugovor 15. godine napravljen, da je Srbija Londonskim ugovorom dobijala cijelu Bosnu i dijelove Hrvatske, odnosno dijelila je more sa Italijanima. Uža Hrvatska bi ostala bez mora po tome, ali je Srbija morala da da istočni dio Makedonije Bugarima i Banat do Pančeva čak Rumunima. Aleksandar Karađorđević nije bio za to rješenje, on se zaista borio po svaku cijenu, on je bio jugoslovenski orijentiran, što se može poslije vidjeti 29. Istina, ta država zato što su jednostavno Srbija i Crna Gora bile u silama Antante, oni su je postavili kako oni žele
i ona je bila pod velikosrpskom hegemonijom. U jednom momentu je imala 165 generala, 161 su bili Srbi i Crnogorci, 2 Hrvata i 2 Slovenca. Znači ta pozicija je bila iskorištena. Aleksandar Karađorđević je tu jugoslovensku ideju pokazao 29. jer on je 3. septembra 29. promijenio naziv zemlje Jugoslavije, razbio je tada oni Bosnu i Srbiju i Crnogoru, da se ne prepoznaju uopšte te granice. I krenuo je da stvara ideju jugoslovenstva, to je po uzoru na Ameriku, jer on je bio i prijatelj sa Woodrow Wilsonom koji je pomogao da tada kraljevina SAS dobije priznanje, jer nije ona, time što je 1. decembra proglašena, nije uopšte bila priznata ni od koga, to je proces bio bijanja priznanja, on je Srbiju stavio na kocku tada radi toga. Ali ono što je bilo karakteristično, tada je već jačao fašizam, jačao je nacizam. Italijani koji su bili nezadovoljni zbog raskida ovog Londonskog ugovora, oni su planirali da uzmu ne više dio Dalmacije, nego cijelu Dalmaciju. To je bilo sa Mussolinijem. Znači, ta zakonitost Prvog svjetskog rata prati i tog Drugog svjetskog rata, da se ništa slučajno ne dešava. Hrvatska također tada pravi izuzetan pritisak da ona ima svoju Banovinu i pošto je kralj ubijen u Marseju 1934. godine, Pavle tu nije imao kapacitet da jednostavno nešto uradi i prihvaćena je ta Banovina. Spaho, koji jedini možda mogao da spriječi to i da napravi oko toga veliku pompu, on je verovatno otrovan u Srbiji, znači par mjeseci prije toga je umro pod nejasnim okolnostima, bio jedan partizan koji su zvali Spaho, koji se hvalio kako je otrovo, pa zato pravim tu rekonstrukciju. I onda dolazi do te podjele i to je bio podjela između praktično srpske i hrvatske interesne sfere. Ovo govorim da biste razumjeli situaciju pred ovo prvo zasjedanje. I sad tu se dešava da predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije, Dragiša Cvetković, razgovara sa njegovim potpredsjednikom koji je bio lider Hrvatske seljačke stranke. I pita u jednom momentu kako ćemo mi to dijeliti. Kaže, ti su većini srpskog i hrvatsko. A šta ćemo s muslimanima? Što se njih tiče, ponašali smo se kada uopšte ne žive u Bosni. Znači, to je bila neverovatno nepovoljna pozicija tada muslimanskog, danas bošnjaškog naroda. I to je urađeno. 13 rezova je iz Bosne trebalo pripasti Hrvatskoj zajedno sa Savskom Primorskom Banovinom da se stvori Hrvatska Banovina. Nikad to nije ratificirano u parlamentu Jugoslavije, se nije sazvao parlament zato što nekoliko dana nakon toga, 1. septembra 1939. počeo Drugi svjetski rat napadom Hitlera na Poljsku. Ali to je zaista pozicija najnepovoljnija u kojoj se Bosna našla. I sada komunistička partija, tada na čelu sa Titom, koji je pokazao vanredne sposobnosti da od jedne, ja bih rekao, zabranjene partije napravi jedno organizaciono jezgro, ona pravi planove i ona polazi od stanovišta da Novu Jugoslaviju treba izdati na federativnom konceptu, znači da treba razbiti unitarizam Aleksandra Karađorđevića i da svaki narod treba da bude posebna federalna jedinica. I onda je bio ovaj problem, to je to leninističko, tada marksističko tumačenje, jedan narod, jedna nacija, kako ćemo s Bosnom. I pokrajinsko rukovodstvo koje je održano u julu 1940. Komunističke partije za Bosnu, ono je reklo Bosna neka bude pokrajina. Ono je izašlo s tim stanovištem, nije tražilo više. Peta zemaljska konferencija na čelu sa Titom je također takvu situaciju postavila, to je prihvatila i tako se krenulo. I onda dolazimo do ove situacije, znači da jednostavno nakon svih onih dešavanja i nakon što je iz Užica kad je došao Tito u Bosnu i kad je krenuo sa tim otporom, on je vidio da je najjači otpor u Bosni i najviše stradanje u Bosni. I na kraju Tito je zaista imao jednu nevjerovatnu sposobnost u onom periodu. Evo mi sada imamo stranke pa ne znamo kako da ih organizujemo, da preuzmu vlast u ono vrijeme. On je pravio narodno-slobodačke odbore. Prvo zasjedanje Zavrbiha je on dočekao sa 1000 seoskih narodno-slobodačkih odbora, sa oko 200 općinskih, sa 3 oblastna, 10 sredskih i 3 okružna, 10 sredskih i 3 oblastna. Znači, on je pravio novu narodnu vlast i to je propisima utemeljio. To je bilo fočanskim propisima u februaru 1942. i u septembru krajiškim. Znači, on je jednostavno pravio jednu, ja bih rekao, pravnu pripremu. A sada ako pitate kako je pravo to izvedeno, ono se oslanjalo na pravo na odbranu. S obzirom da je Kraljevina Jugoslavija kapitulirala 17. aprila, praktično je 12 dana izdržala, onda je pravo na odbranu zemlje stvorilo mogućnost pravljenja novog prava. I Tito je bio zaista taktičan. Prvo zasjedanje, recimo Avnoja, koje je bilo u Bihaću, 26. i 27. novembra, on nije išao da Avnoj bude najviši zakonodavni organ, bio je najviši prezident naroda Jugoslavije. Jer je još uvijek bila priča da se četnici Draže Mihajlovića bore, znači prava istina o ratu Jugoslavije nije bila potpuna, je bila dezinformacija. Da bi tek onda, nakon ovih ključnih ovaziva, o kojoj je govorio i Akademik Pejanović, poznatih, znači to je 4. i 5. neprijateljska ofanziva, poznati bitka na Red i bitka na Sutjeci, posebno bitka na Sutjeci gdje je oficir, mislim da je poručnik bio,
Stuart, on je stradao, ali su njegovi preživjeli, vidjeli da su se oni, u stvari samo Titovi partizani bore protiv fašista i tad se potpuno okrenulo raspoloženje saveznika prema partizanima. Stvoreni su potpuno drugačiji uslovi. Tada su stvorene pretpostavke da se raskine sa starom vlašću. I u takvoj situaciji, mislim da je u junu Zemaljsko vijeće Hrvatske održalo svoje zasjedanje i ono je prvo pomenulo, ono je čak i prije Tita pomenulo, da hoće da žive zajedno u Federativnoj Jugoslaviji sa Slovenijom, Srbijom, Crnogorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. I onda Tito se nadovezao, čuli ste tu čitavu priču kako je to izgledalo i taj skup kad je održan, nije se tačno znalo, to je ovako da znate taj podatak, održan trajao je 2 dana i 1 noć, a zapisnik verifikacionog odbora gdje su verificirani ovih 247 delegata osnivačke skupštine, on je održan 25. a rezolucija Zagrobika piše 27. Nije moglo obadvoje biti tačno, s obzirom da je 2 dana trajalo. Onda su poslije rata raspravljali dugo o tome i prema sjećanjima i prema svim stvarima su ipak stali na stanovištu da je prvi dan taj precizniji, tako da je kod rezolucije napravljena greška, umjesto 26. napisano je 27. što je unijelo zabunu. I tad je Tito zaista imao protivljenje svojih najbližih saradnika i nije to bilo nimalo jednostavno. Niko, znači mi smo imali moćne ljude u Bosni, ali ne toliko moćne kao što su bili Sretan Žuvić Crni koji su bili u Ustanak ili Đilas u Crnoj Gori. Znači da nije bilo Josipa Broza Tita, Bosna ne bi imala pretpostavke onoga što je poslije imala. Znači imala bi potpuno drugačiju poziciju i zato je moje lično mišljenje od 1463. godine, ako bi kriteriji uzeli sa državno-pravnog aspekta, koje je najviše učinio za državu Bosnu i Hercegovinu. Sada samo taj kriterij uzimam, da ne uzimam više druge, da ne kaže Tito nama ovo, ovima da, ovima nije. Ako uzmemo taj kriterij koji je vrlo važan, kriterij države Bosne, onda je on uradio najviše za državu Bosnu i Hercegovinu. Tako da je ovo važno da vi znate da se nikad ne desi da neke nacionalističke opcije sutra insistiraju da se ukine ulica Maršala Tita. Jer zaista mi danas ne bi bili u ovoj poziciji, a posebno ću vam reći, možda bi danas Bošnjaci se borili za vjerska prava u okviru ko zna koje države, da se stvar nije postavila tada od strane Josipa Broza Tita. A zašto sam vam ovaj istorijat rekao vrlo nepovoljan? Jer, evo, pretpostavka, zamislite da je recimo Aleksandar ostao na poziciji Londonskog ugovora, Bosna bi tada vjerovatno bila pod Srbijom. I potpuno drugačija istorija je bila. Mi bi danas drugačije učili bila jedna zemlja koja je nestala, učili bi istorijat, borili se za vjerska prava, tako da je zaista Tito odradio maksimalno što je bilo tada moguće i uradio je to za Bosnu. Ima jedan prigovor koji inače stoji u tom razvoju, jer kad je bila ova rezolucija Zagrobika, u tačci 5 se kaže da su prvi put narodi Bosne slobodno odlučili da njihova Bosna i Hercegovina je zemlja koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već je srpska, hrvatska i muslimanska. Bosna i Hercegovina slobodnih, izbratimljenih Srba, Hrvata i muslimana, u kojima će biti osigurana puna jednakost i ravnopravnost Srba, Hrvata i muslimana. Otprilike to je gotovo slično citatu, ali malo je parafrazirano. Muslimani su označeni sa velikim M. Ono što se desilo 4 dana u Avnoju nakon toga jeste da je nestalo to veliko M. U dokumentima Avnoja stvorena je Jugoslavija sa 6 republika i 5 naroda i bila je praktično 5 baklje bilo koje je simboliziralo 5 naroda. Ono što je meni bilo interesantno, kad se pojavila 6. baklja, to je bilo 68. a to je Centralni komitet Bosne odlučio. Znači, znate, muslimani, termin sa velikim M počinje 68. i to je Centralni komitet Bosne utvrdio. Tad se dodaje 6. baklja, ali tad nije bilo tumačenje 6 naroda, nego je bilo 6 republika. Znate. Tako da, bošnjački narod je bio zaista suočen sa jednim velikim problemom tog gubitka identiteta i Tito je i tu pomogao. Na kraju, prvo su mislili da će se muslimani inkorporirati među Srbe i Hrvate, pa ste imali paradoksalne situacije. Recimo, znam 2 brata u Rogatici, jedan je Alija Šam je bio načelnik, on je bio Srbin, a Adem Pukovnik je bio Hrvat, a rođena braća. Mislim da je moj Omer se pisao kao Srbin, moj otac se pisao kao Crnogorac. Znači, morali ste, ako su bili članovi komisija, ovi koji nisu bili članovi mogli su pisati i oni su pisali se kao neopredjeljeni. Imali ste na popisu, mislim, 50, ali 54. bio 1,5 miliona neopredjeljeni.
a onda je rečeno daj da vidimo, ako im damo muslima ne u nacionalnom, u etničkom smislu, onda se pokazalo da imate preko 1,5 milijuna muslima u etničkom smislu. Tako da je pokazalo se da taj pokušaj asimilacije neće uspjeti i da nema smisla insistirati od muslimana da budu Srbi, Hrvati ili Crnogorci kad se oni drugačije osjećaju i to je presudilo da se ispravi jedna, ja bih rekao, nepravda za koju se borio, recimo, Usaga Čišić kod usvajanja prvog ustava FNRJ, Federativne Narodne Republike Jugoslavije, to je bilo 31. januara 1946. On je glasao protiv tog ustava zbog takve situacije, što to nije ubačeno. Ali se mora razumjeti odnos snaga, ta nepravda je na neki način ispravljena te 68. Proces kod Bošnjaka je zaista muslimana bio skopčan sa brojnim tim problemima, ali još bi nešto htio da kažem, što je Smajo Čekić jednom mi rekao, kaže da nije bilo Titovog partizanskog pokreta, da bi možda biološka supstanca Bošnjaka muslimana bila potpuno uništena. Jer ako uzmemo plan Stevana Moljevića, a Stevana Moljevića je plan bila tada velika Jugoslavija i velika Srbija u njoj, ali formulacija da treba očistiti veliku Srbiju od Hrvata i muslimana, Hrvata bi baciti tužu u Hrvatsku, a muslimane pobiti najinteligentnije i najbogatije, to je znači nešto slično što je Mirpaša Latas radio, a onda većini omogućiti da izađu prema Anadoli i izađu iz Bosne i prema Albaniji, to bi bio prevratno kraj. Tako da je zaista Titov partizanski pokret spasio biološku supstancu Bošnjaka muslimana. Još bih htio drugo da kažem, kad se govori o Jugoslaviji, treba istaći da je narod na prostoru Jugoslavije bio poprilično nepismen. Mi smo imali 1% ljudi sa svršenim fakultetom, 1% studenta. U Titovoj Jugoslaviji dobili smo sve moguće kadrove. I Bošnjaci također kao narod, kao danas najbrojniji narod u Bosni, doživjeli su jednu zaista veliku emancipaciju u svakom smislu kroz to da su dobili obrazovanje, dobili su znanja, jednostavno izašli su iz određenog mraka neznanja i to je nešto što im je stvoreno u toj Jugoslaviji. Ja mislim, koliko ja znam, proučavajući čitav period Bosne, pominjanja Konstantina Porfirogeneta do danas, mislim da nikada narodi Bosne nisu živjeli sretnije i zadovoljnije nego u vrijeme, znači, Tita. Znači, ako uzmemo taj 45. do 80. godina, to je zaista tako. Poslije toga, ja bih rekao, nesretnik to pogrešne politike, nedostatak mudrosti je doveo do toga da jednostavno jedna zemlja koja je imala budućnost, da je prešla i pratila tokove, ja bih rekao, novih dešavanja, je prešla na parlamentarnu demokratiju i da je prešla u taj liberalni kapitalizam i državni kapitalizam svejedno, znači da je bilo, to je moglo ići potpuno drugačije. Međutim, pojavio se taj nacionalizam i, nažalost, to je neka posebna tema koju čak možda i napravimo negdje sljedeće sedmice, jer je sljedeće sedmice negdje stvari malo više od jedne sedmice, 1. decembra je tačno 100 godina od stvaranja te prve države, Kraljevine SAS, iako je to bila Jugoslavija od starta, ali to taj je bio njen prvobitni naziv pod kojim je ona stvorena. Ali uglavnom, znači, htio sam da ovdje ispričam jednu situaciju da biste razumjeli kako se to dešavalo u Bosni i da jednostavno Bosna u istorijskim okolnostima koje su bile zaista je dobila maksimalno moguće, zahvaljujući tada i Titovom partizanskom pokretu i samom Josipu Brozu Titu, i da nije Bosna bila federalna jedinica. Kod raspada Jugoslavije našla bi se u potpuno drugoj situaciji. Ovo što je Kosovo dobilo nezavisnost, to je sticaj okolnosti, to je kazna Miloševićevoj politici za ono što je radio prema narodu koji je živio unutar Srbije. Znači, to nije bilo po pravilima prava, ali to je tako, to se nije desilo sa Vojvodinom. Bosna da je bila pokrajina, isto tako ne vjerujem da bi imala uopšte pretpostavku da dobije nezavisnost, ne bi se našla u poziciji kao što je bilo Kosovo. Tako da, ovo je jednostavno nešto što treba razumjeti. Potrebno je kad o nečem razmišljamo da imamo razumijevanje svih korijena. Ja često razmišljam i bit će sutra u emisiji, mislim na TV5, možete pogledati u 7:30, ja sam rekao gdje su nerazumijevanja između naših naroda, evo recimo konkretno između Bošnjaka i Srba, u nerazumijevanju nekoliko stvari, nastanka Kraljevine SAS ili prve Jugoslavije, nestanka te i stvaranja nove Jugoslavije i same situacije oko raspada Jugoslavije. Tu postoje potpuno
različita gledanja, različite informacije, različiti inputi i onda na bazi toga imate različite rezultate koje vam pravi. Ali kada bi Bošnjaci mogli stvari sagledati, ja bih rekao, iz srpske pozicije, Srbi iz bošnjačke pozicije, ja mislim da bi se vrlo lako razriješili nesporazum među njima, jer ja sam pristalica posebno te teorije od praktično srednjeg vijeka pa do dana današnjeg. Dva naroda su imala zaista sličnu sudbinu, Bošnjaci i Srbi. Hrvati su padom pod Kolovana imali drugačiju i oni su te postavke i kod ulaska praktično u kraljevinu SAS, to je njima, mislim da je Tuđman negdje izjavio, on je čak i priznao da je kraljevina SS spasila Hrvatsku u tom momentu, ali su oni gledali maksimalno iz svake tvorevine da izvuku što se moglo izvući, drugčija je ta jednostavno politika bila. Dobro, to je uglavnom dovoljno. Hvala. Hvala i akademiku Kurče-Hajiću. Sada imamo vrijeme predviđeno za pitanje i komentare, ukoliko neko ima komentar ili pitanje. Ja bi imao. Ima još dole, ali evo te vi. Ajde, prvo ćemo dati. Možete sjesti ovdje pa. Evo. Ja volim stoječke. Ajde, da ti uključim ovo. Jeste da te čuju. Ja sam Kulenović Fahrudin, čuli ste, predstavio me akademik Kurče-Hajić. Ja sam ljekar, jako volim istoriju, pogotovo Bosne i Hercegovine. I ja bi se sad usudio da dodam nekoliko sitnica za koje se obično kaže da su pikantne oko Zavnubiha i tadašnje Bosne i Hercegovine. Ja sam na moru bio komšija sa Kenanom Čišićem, sinom rahmetli Husage Čišića, koga je jedino ovdje pomenuo Sudo Kurče-Hajić. I ja sam tada imao priliku da u rukopisu, tintom i perom pisano, čitam knjigu Husage Čišića. On je predratni i poratni gradonačelnik Mostara i otac narodnog heroja Husefa Čišića. I tu ima u toj knjizi, ja ne znam je li ikad objavljena, ja sam to čitao u rukopisu, on je učesnik Zavnubiha i ima nekoliko nevjerovatnih stvari koje sam ja jako zadovoljan što sam naučio iz toga. Prvo o fenomenu stanovnika Bosne, tadašnje Bosne. Ja sam tu naučio kod njega da je Bosanac, Bošnjak i Bošnjanin jedno te isto. Samo se u različitim prilikama i različitim vremenima upotrebljavalo. I on kaže, prvo Srbi i Hrvati nisu postojali do polovice 19. vijeka u Bosni i Hercegovini. Bili su Bosanci, pravoslavci i katolici. Bošnjaci bili terminovci. Bošnjaci, ali on kaže Husaga da je to sve isto. Eto, to sam od njega naučio. I tada počinje taj pritisak. Naravno, to je, nema šanse da oživimo to, jer taj fenomen lažnog identiteta se jako proširio u Bosni. Lako bi se to moglo ispitati, postoje Srbi i Hrvati kojima nikad nijedan predak nije vidio Srbije i Hrvatske. Nevjerovatno je da neko živi na Vratniku 500 godina i kaže da je Hrvat ili Srbin. To je pravo čudo, ali kažem, zakasnili smo s time. O tome navodi on i stihove, kako se pjevalo u narodu. Kratke lule, a dugi čibući, kratki dobužnjaci, to je bilo, ono se pokrije na konju, potom da se poznaju Bošnjaci. Sjećam se da je Husaga navodio te stihove. I Husaga tako kaže u tom rukopisu učesnike Zavnubiha, nešto je akademik Mirko o tom govorio. Naravno, ova dva čovjeka imaju ogromna znanja. Ja sam i danas zahvalan da sam ih slušao. Ali kaže Husaga da je on bio tu učesnik i to je malo akademik Mirko načeo. Bilo je pripremljeno, on to nije rekao do kraja, a ja ću reći da kaže Husaga, da se Bosna tokom Bosne podijeli na Hrvatsku i Srpsku, a da Sandžak bude republika. Čak je bilo takvih priprema. I navodno Husaga piše da je Moša Pijade trebao da iznese
tu ideju zagrobiti. Valjda su, žestoki su ti dani i noći bili pred Zrnovih. Kaže Husaga da je s Titom razgovarao i ja sam upamtio da je on Titu rekao: a Tito, imate u Sloveniji i Slovence, Hrvatsku i Hrvate, Srbiju i Srbijance, Makedoniju i Makedonce, Crnu Goru i Crnogorce, samo imate Bosnu bez Bosanaca. Znači, on je tu staru ideju, to je bilo valjda zadnji čas da se ustanovi da postoji Bosanac ili Bošnjak, aj nemojte me sad svejedno. A navodno mi Tito rekao: ima tu nečega. Međutim, ja ću sebi dozvoliti da tako kažem, dežurne ekipe velikohrvatskih i velikosrpskih nadzora su već tada dobro vodile računa da ne dođe do naziva stanovnika Bosne i Hercegovine i tu su pomenuta neka imena Milovan Đilas i drugi. Sreten Žujović i Moša Da, Pijade. samo vi niste pomenuli jednoga Slobodana Penezića Krcuna tamo. Nije on bio u toj komisiji. Molim? Nije on bio. Ne, ali bio je živ. Da. Važno je biti živ. Tad je bio živ. Važnije nego će... Ja ne sumnjam u vaše navode. Komisije, navodno se Tito zamislio i rekao: ima tu nešto. I kažu da je sutra Tito predložio lično da Bosna i Hercegovina bude republika. Dobro je akademik Soa govorio, to je stvarno najznačajniji događaj u istoriji Bosne. Imali smo nekoliko puta šansu da nestanemo, a opstali smo. Možda ni ova agresija nije toliko dramatična kao ti dani Avnoja, jer su se te dvije agresivne sile koje stalno misle šta će s Bosnom spremale da je podijele, a ta, smijem ja tako kazati, glupa ideja da Sandžak bude republika, njima se činilo kasnije lakše raskomada Sandžak nego li Bosnu. Jer Sandžak ima srpski i crnogorski. Tako da je ta Husaga Čišće meni dosta toga osvijetlio sa ovim što i ja znam iz knjiga akademika Mirka i pa ja se usudim da vam ovo dodam, da imate cjelovitije, usuđujem se tako kazati, cjelovitije mišljenje o ovome svemu. Jako vam hvala na ovome što sam imao priliku da iznesem. Hvala. Hvala, doktor Planjić. Ja bih htio o tome da samo koliko je moguće kraće kažem. Ako zaista gledamo istorijat, u srednjem vijeku imamo termine bošnjani, korist termin bošnjani. Ja sam vidio da recimo nakladno srpski istoričari pišu o Srbima i Hrvatima, nije bilo, bili su pravoslavci katolici. I sad je to reinterpretacija praktično istorije kad vi nakladno uzmete identitet koji nije tad postojao. Ako uzmete 67 sačuvanih povelja bosanskih vladara, termin je bošnjani koji se koristio. Bili su pravoslavci katolici i bila je bosanska crkva koja je tad bila najdominantnija. Sa Osmanlijama se termin mijenjao Bosnijak i to je bilo vjerojatno spelovane Bosnijak, Bošnjak. To je termin koji je odgovarao više Osmanlijama. I zaista koristio se za sve narode. Čak skoro je bila emisija sa Šešeljem Zukorlićem i Šešelj kaže: da, ja sam Bošnjak. Međutim, on to sad pravda, ja sam kao zemljopisno Bošnjak, ali ponaći ne može biti razlika između termina Srbin i termina Bošnjak u tom pogledu, jer je proces stvaranja naroda i nacionalnosti imao sve tokove, nastaje nakon Hrvatske božanske revolucije, pojam nacija. I sad, zaista, ako uzmete Maticu Srpsku 1921. 1931. oni govore Bošnjaci, rimokatolici, pravoslavci, mohamedanci. Ako uzmete Garašana koji je imao san kao što je Napoleon htio da stvori veliko carstvo Francusku, Garašan htio da stvori veliko srpsko carstvo. I on je govorio da se Bugari srbiziraju, pa onda to nije bitno, ali Bosna je bitna. On kaže: u Bosni žive Bošnjaci, mohamedanci, Bošnjaci rimokatolici i Bošnjaci naše pravoslavne vjere. To imate u Garašanu. Nikad Garašani ne bi rekao Bošnjaci naše pravoslavne da su u Bosni bili Srbi. I onda šta se dešava? 1962. godine šalje se pravoslavni sveštenik Bogoljub Petranović. I on imao zadatak da izvrši srbizaciju Bosne. Za 7 godina, koliko je on bio, on je dobio najviše novce tada od Beograda koji ikad niko dobio. On je izvršio srbizaciju, nestaje termin Bošnjak pravoslavac, Bošnjaci pravoslavci počinju prihvatati srpski identitet. I na tome se zaista odradilo.
Poslije toga dolazi iz Zagreba teorija, a o tome je govorio pokojni Dubravko Lovrenović, mislim na pristupnom predavanju akademiji, da nije bilo Hrvata u Bosni pred kraj 19. vijeka. Nego je onda bila teorija samo hrvatstvo, katolike spašava i dolazi do toga. I Kilibarda, kad je izašao iz nacionalističkih okvira, on je priznao. I ovako je Kilibarda, da ga citiram, rekao, znamo mi dobro da u Bosni nije bilo ni Srba, Hrvata. Svi su bili Bošnjaci, jedni se krstili s 3, jedni s 5, jedni klanjali. I onda objašnjava kako je došlo do ove situacije. Znači, nemoguće je da mi to znamo, a da vrhunski srpski akademici ne znaju. Znaju, ali im ne odgovara da običan narod to zna. Što se tiče Bošnjaka muslimana, dvije su stvari bile problematične. Jedna, Omer Paša Latas, koji je, ja bih rekao, 1000 najinteligentnijih Bošnjaka sasjekao. On je bio Mihajlović Latas i on je zaista pred kraj života rekao da je odradio po instrukciji Obrenovića. I druga stvar je bila, sami Bošnjaci muslimani su se u vrijeme Osmanlijske države vezali za islam, za komponentu muslimanstva, a Turska u međuvremenu počinje da stvara nacionalnu državu. Tako da su možda i djelimično sami krivi za svoje denacionaliziranje koje ih je poslije koštalo. Tako da 1993. kad je vraćen taj istorijski naziv, onda sam ja napisao, to je bio prikaz, moj prvi prikaz knjige Muhameda Filipovića, gdje sam rekao da su tad Bošnjaci nakon amnezije koji su bili 100 godina shvatili da su uvijek bili Bošnjaci, samo toga nisu bili svjesni. Da su uvijek imali Bosnu, samo toga nisu bili svjesni. Ali ima jedna stvar koja mislim da možda je budućnost Bosne. U Ustavu Dejtonskom stoji 3, ali ne konstantna naroda, da se objašnjava mi to je dobro našao taj termin. To su dijelovi cjeline, to se sve sad mora na bazi toga vidjeti. Ali kaže Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ne piše 3 nacije. Danas u principu se njemačka teorija nacije krvna zamjenjuje tom političkom i postoji zaista velika šansa za Bosnu ako bi krenula u tom pravcu tog termina Bosanac, o kojem Kulenović govori, koja je u stvari bila, ona je zaživjela kao kolokvijalni naziv. U Titovoj Jugoslaviji, mi smo svi bili Bosanci i sada, Velo, Elija, moji drugovi, nikad nisu postali Srbi u Beogradu, uvijek su Bosanci. Ako bi ta ideja kao nacionalna ideja, jer kad pišete, kad hoću da putujem, mora napisati Bosnijan ili Bosna i Hercegovina, ne mogu napisati Bošnjak. Ne, odbije mi onaj... To je državljanski. Da, to je državljanski, ali taj državljanski identitet zaista je nešto što počinje da prevladava i to je francuska teorija nacije, na kraju Amerike, Amerika ima hiljade naroda, ali ima jednu američku naciju. Tako da su tu otvorene stvari, ali mi iznutra, ja kažem, mi iznutra moramo da to razriješimo. Ja sam više puta rekao, kad se unutar srpskog naroda posebno razviju ideje da Republika Srpska im nije donijela sreću. Nešto što je Karadžić obećavao kao slobodu za srpski narod, ona je po meni postala tamnica srpski narod. Mislim da je budžet Sarajevskog kantona jednak cijeloj Republici Srpskoj. To je katastrofalno, to je poražavajuće da treba mi... Pa tu je negdje veći, nekad je to, bio je veći, ali tu je, ali to je katastrofa za cijel taj entitet. Odnosno, tu dolazimo do situacije da onog momenta kada se ta politika odvoji od toga i kad se okrenu u Bosni, da će biti puno bolje. Jer nikada nije Srbima bilo bolje nego dok nije bilo Republike Srpske, po mene nikada nisu bili nesretniji nego s tim, ali to moji drugovi kad razgovaram s njima priznaju, ali kaže Sutko, to je ta tvrdoglavost. Jednostavno i vide i znaju kako su bili pozicionirani i sve i opet trpe i nešto tjeraju po svom. Eto, toliko o tom identitetu. I 2 manja penzija za istu količinu rada. Da, jasno. U RS. Ma da, to je... Pa pazite, ovaj dio je Kalifornija. Može, ajte. Polovine penzije za istu količinu rada. Jest. Vi ste htjeli, jel? Izvolite, ajte. Hoće ovdje možeš posaditi kako hoćeš. Ne, može samo to. Da se snimi, ne? Da, može da se snimi, da. Studenti nešto šute, šta je, što je bunu vidjeti. Oni tek uče. Boga opasan manji profesor. Uči se kao znatiže, slobodno pitajte. Ja sam Sadik Borogovac, uzimam pravo za malo mikrofona koji minuto, jer sam učesnik nekih pregovora. U jednom trenutku ovdje je spomenut jedan mali link sa ovom veoma korisnim izlaganjem i sadašnjom situacijom. Ja sam bio u Ženevi u januaru 1993. ali sam svjedok nekih dogovora, pregovora od Kornaka pa do Daytona. A ono što sam primijetio u izlaganju, bilo je malo posvećeno pažnje, samo jednom spomenuto, to je sadašnja naša konfliktnost u razmišljanjima o svemu ovome. To su razne teze u tome da pitanje Kosova, pitanje Bosne.
Znači, vrlo često čujemo u medijima ako je Kosovo stekne nezavisnost, ako se prizna u Europskoj uniji, onda je Republika Srpska i tako dalje. Ja sam sticajem okolnosti bio u toj palati nacija gdje se vode politički pregovori i primijetio sam da iznad politike postoji pravo. Znači, dole su političari, tu je bio i Mladić i Karadžić koji je spominjao te historijske popise 1946. godine gdje je Prijedor, Pira Srba i tako dalje. I sada gore na balkonu su sjedili pravnici. I tad mi je prvi put sinula ideja, ja sam bio po sasvim drugom zadatku kao statističar u tom svemu, član stručnog tima, pravnog stručnog tima. Primijetio sam da je u stvari nije tačno ovo što nama govori da je politika iznad prava, nego pravo iznad politike. I još nešto, povijesno razmatranje ovih stvari, i mislim da ovdje čak postoji jedna zamka. Kod neopredeljen i kod Bošnjak postoji kontradiktornost u povijesnom posmatranju toga, onda ako tvrdimo jedno, šta ćemo onda s drugim? Ali to nije ono što želim da kažem. Ono što želim da kažem je suvremena Bosna i Hercegovina, njen pravni osnov. Sadašnje Kosovo, njegov pravni osnov. Da li postoji kontradiktornost, smo svi na istoj strani. Sjećamo se predratnih diskusija o raspadu Jugoslavije, kada je došlo do toga da je raspad Jugoslavije legalna disolucija na osnovu ministara Europske unije, kako zvane Kadenterova komisija, a ne ilegalna separacija. Predsjednik ustavnih sudova nisu bili ministri, predsjednici ustavnih sudova. Znači, moramo razlikovati legalnu disoluciju od ilegalne separacije. Legalna disolucija se ovdje vezala za zadnje legalno stanje. Zadnje legalno stanje je taj ustav kontinuiteta od Titovog projekta do Ustava 1974. godine, gdje u preambuli Ustava u paragrafu 5 piše, ovo ćemo zanemariti, promijenjeno je zahtjevom Evropske unije da se promijeni oblik vlasti, oblik vlasništva, ali piše radni narodi i ljudi u republikama, i pazite sad, autonomnim pokrajinama, uređuju svoje odnose, suverene, uređuju svoj odnos na osnovu principa suverene jednakosti. Kadenterova komisija otprilike da bi ušla u problem sa raspadom Jugoslavije, ona je tražila, ajmo reći, zadnji stambeni pravilnik. Zadnje legalno stanje. Nisu vrijedile tu, nije Bosna priznata zbog povelje Kulina Bana. Bosna je priznata po osnovu zadnjeg legalnog stanja. Naravno, postoji kontinuitet ono što je Tito radio. I to je izuzetno važna stvar. Međutim, ako uđemo u povijest, pojavljuje se niz problema od Alzasa i Lorene, pa širom Evrope, pa sve do Amerike. Zato je povijest čak u nekim zapadnoevropskim zemljama delegitimizirana iz nomotetskih nauka. Nomotetske nauke su egzaktne nauke u društvenim naukama, znači one su egzaktne u paradigmi vremena i prostora. To je sociologija, na primjer. Dok povijest nije. Ne možemo na osnovu povijesti sada se gradi, u stvari to je negdje na nivou pjesničkih kategorija, grade se emocije. Tamo se uči druga povijest, učimo da ima 3 istine. A ovamo mi smo svjedoci da postoji samo jedna istina, jedan je Bog, odakle je Bog došao. To je pravna istina. I sada kad dođete na televiziju, slušate televizijsku emisiju, prvo što ljudi ne znaju da postoji 2 suda u Hagu, drugo što kažu imaju 3 istine i novinar jednostavno ne daje repliku na to. Jedna istina, pravna istina, presuda. Međutim, ajmo se vratiti Kosovo. Kadenterova komisija je otvorila Ustav, zadnje legalno stanje i rekla da ovo nije ilegalna separacija, znači Hrvatska, Slovenija prije svega, nego legalna disolucija. Sada Albanci i Kosovo, i ova teza isto koja smatram problematičnom, da su zbog stradanja dobili državu. Ili recimo Albanci da su ulazili u jednu veliku zamku, Amerikanci su nas oslobodili, umjesto da se drže pravnog osnova koji je trajan i beskonačno trajan. Politički osnovi, kao Amerikanci su nas oslobodili i naše stradanje, evo sada Srbi stradaju na Kosovu. Imamo situaciju da postoji pravo iznad politike, a politika iznad povijesti. Ja sam htio da reći, mišljenje Brojstva Batere komisije je bilo u junu 1992. da je proces disolucije Jugoslavije završen. Znači Kosovo je još uvijek bilo u sastavu Srbije.
Znači, mišljenje Baterove komisije kad kaže proces disolucije Jugoslavije završen, znači očigledno je da oni nisu podrazumijevali pokrajine da imaju mogućnost disolucije, jer je to je bilo, znači to su bili predsjednici ustavnih sudova, 5 evropskih zemalja, čedo sa predsjednikom Ustavnog suda Francuskim Badinterom, i to mi je sad, dok ti govoriš, sad mi je simao taj moment, da to nije... Ali samo pravo da ne idemo, jer to je potpuno druga tema. Ovo nije otvoreno, svaki dan gledamo na televiziji, niko ne otvara. Evo, samo još jedna rečenica. Podrazumijevaju se stvari. Batinterova komisija je rekla da se oslanjala na paragraf 5 gdje piše Republike i autonomne pokrajine. Toliko, hvala, izvinjavam se. I neko od studenta također tu u sredini dizao ruku. Ima li neko? Aha, izvolite. Znači, hoćete tako da kažete ili... Ja sam htjela da kažem... Dobro, može, čujemo je. Ja sam nedavno pročitala, ne znam koji iz oblasti kulture, Zagrebački časopis, gdje se navodi da faktički Jugoslavija treba da se ponovo oživi, umjesto Slovenije, zbog Kosova, da Albanija uđe u Jugoslaviju, jer Kosovo želi da bude dio Jugoslavije, ali ne želi da bude dio Srbije. I druga stvar, Velika Britanija smatra da 99 problema koje Bosna ima, da ima usled raspada Jugoslavije. Da li vi smatrate, profesore Kurče Hajiću, da je Bosnu čuvala Jugoslavija? Da je Bosnu čuvala Jugoslavija. Ako dozvolite da vam ja ovdje malo pomognem, znate, razna mišljenja, razne koncepcije se povodom nestanka Jugoslavije zanavljaju, predlažu i tako dalje. Veliko je pitanje šta će od tih koncepcija zaživjeti, znate, pa i ta o kojoj vi govorite, koju ste pročitali. Jedna koncepcija ima istorijsku realnost. Dozvolite, koja je to istorijska perspektiva? To je da zemlje ex-Jugoslavije postanu članice Evropske unije. Unutar Evropske unije one će zanoviti i neke svoje ranije kulturološke i ekonomske komunikacije i veze, mnogo jače, mnogo više, bez Jugoslavije, naravno. Zato što su u jednom velikoj poroci. Evo, umjesto drugih mogućih odgovora, ovo je moje mišljenje, naravno, ja ću vam ponuditi jedno razmišljanje jednog bosansko-hercegovačkog akademika po imenu Avdo Sućeska, istoričar koji nije više živ, ali je bio jedan od najpoznatijih istoričara otomanskog perioda. Čuli ste vi mnogi za Avdu Sućesku. I 1993. godine, kad je najgore bilo, i za Bosnu, i za njene građane, i za sve, bila je jedna konsultacija u salonu predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kako idu ovi mirovni pregovori, čemu vrijede ti pregovori, je li moguće prihvatiti, nije moguće i tako dalje. I onda to je bio sastanak sa akademicima, akademici uzimali učešće u diskusiju, donošenju mišljenja. Avdo Sućeska je bio jedan od tih koji je iznio mišljenje. On je ovako rekao, gledajte da što je moguće prije dođete do mirovnog rješenja da ne stradaju i ne odlaze ljudi. Jer su stradali, a i odlaze. Ali nije samo to. Gledajte da Bosna i Hercegovina dobije svoje garancije i svoje mjesto u širim geopolitičkim cijelinama. I spomenuo je Evropsku uniju i spomenuo je NATO savez. Da bi još NATO rekao da je Bosna i Hercegovina, nije tu srednji vijek, vidim kolega je srednji vijek već dobro specijalizirao, svaka mu čast,
on je rekao da je Bosna od gubitka svoje samostalnosti 1463. godine bila, dakle, jedan zaseban entitet, kulturološki, geografski, upravni, ali uvijek u okviru nekog šireg geopolitičkog okvira. To je bila Otomanska imperija, to je posle bila Kraljevina Jugoslavija, to je posle bila Titova Jugoslavija. I učinite sve da Bosna i Hercegovina ima mjesto u Evropskoj zajednici naroda i država. Hvala vam. Ali ima jedno mišljenje. Naravno, ima više mišljenja, nije? Molim vas, da Evropska unija ide u dvije brzine, što znači Zapadni Balkan kao druga brzina, a prva brzina one klasične članice Evropske unije. I ta opcija postoji, vidjet ćemo šta će... Ja se nadam da će se stvoriti u okviru i Evropske unije nešto što je nalikovalo, neće se zvati vjerovatno Jugoslavija, ali nešto što će biti asocijacija bivših jugoslavenskih država koje to budu htjele. To je prirodno, toliko smo živjeli, toliko je toga izmiješano, tako da je... Kad postoji nezavisnost država, neće to smetati u nekom momentu. Hvala. Hoćemo Hvala na pažnji. Dobro, jesi kraj, hvala.